تابی بەشی کۆمپیوتەرم لە فاکەڵتی زانست هەڵسان بە دروستکردنی فێستیڤاڵی بوون نمایشکردنی خواردنەکان و من وەکو ئەو بەشداریم کرد کە بەهێنانی چەند خواردن و شیرینیەک وهروەها ئەو فێستیڤاڵەش ئامانجەکەی ئەوە بوو کە وەرگرتنی داهاتێک بوو بۆ قوتابیە کەم دەرامەت و هەژارەکان بە خۆشحاڵیشم کە بەشداریم کردووە ئەرکێکم پێشتر دراوە بۆ هێنانی وەکە بتوانیم یارمەتی ئەوان بدەم و وەی وادارم هەموو فێستیڤاڵەکانی تریش ئامانجێکی وایان هەبێتن. ئەو فێستیڤاڵە توانی کە بەسەردان خواردنی کوردەواری و قوتابیەکانیش توانیان ئارامەیەکی باش لە مێشیان ببەخشن و لێرە ئەو خواردانەی کە دانراون خواردنی کوردەواری و جۆرەها شیرینیشی لەگەڵایە کە لێرە ئەو خواردانە بە بڕێکی کەم کارە ئەفرۆشرا بە ئامادەبوانی ئێرە و داهاتەکەشی بۆ ئەو کەسانە بکە کەسانی کەم دەرامەتن. Geçen sene katılamamıştım. Bunun üzüntüsüydü aslında. Bu sene kesin katılmam gerektiğini biliyordum. Geldim. İyi ki geldiğimi düşünüyorum şu anda. İşte arkadaşlarla birlikte geziyoruz, deneyebiliyoruz, deneme imkanımız var. Bilgi aldım. Ayrıca test sürüşü için bana yani imkanlar sundular. Bu ara ilk kez bir motor fuarında bulunuyorum. Daha önce hiç motor fuarında bulunmamıştım. Şu an gayet heyecanlıyım. İlk defa hayatımda ilk kez gördüğüm motorlarla karşılaştım. Bir motor tutkunu olarak bu beni gerçekten çok etkiledi. Merhaba. Ben onu oradan yarın alsam işte o partiyi geçerken. My name's Ellis and this is my mum. This is the first time at the Chocolate Museum and it's really, really good. We're enjoying ourselves and we're learning so much about the history of chocolate, which we didn't know about, and all of the different countries and how the chocolate's sold around the world. It's really interesting. Karen and I'm from Manchester in England. I'm here with my daughter Ellis. It's our first time here to Cologne and to the chocolate factory, but we found it very, very interesting and very, very enjoyable. I love the chocolate, it's amazing. Yeah, it's really good.